Amuda no ana dagiti functions da sir. Well, as far as function is concerned, no, aware mo dagiti po, aware mo dagiti Roma. And of course, we are only human naman. Okay lang. Madami dagiti limitations, dagiti mambanag na amo tayo ket within the parang authority tayo ni kakaktualihan. And if it is done in good faith, no, without any malice or any ill intent. Okay ba dagijay? Importante kami at least ma-correct na dagijay. Kunyaman dagijay deviations na nangyari. Wala ka dito parang injury, wala ka dito parang issues and concerns na naging contagious or prejudice public interest, at least mabalintay ka lang correct dagijay. The case dagijay po ang concern dagijay si Toklawag. Anyway, nag-issue ng opinion ng opisina tayo. We are hoping kasi sa mga malagdaw mangyari din yan. Kaya if ever man, at least na kami natamit ni DLT na mangyari naman talaga di LG officials and functionaries. Okay lang nga rin no ka sir, ang valid lata di ordinansa resolution or di nga gakat although na urgent babaen laing iti officer in charge. Okay. Actually, personalista ko ba diyan? Personalista at necessary na isotista ng opisina. Considering overwhelming majority met, I think, iti ng aprobar the proposed measure na certify as urgent. At I think that overwhelming majority no iti sanggunian members na ng approve the measure, it will kumbaga parang cure. I-cure na whatever the legal infirmities na when no adaman the parang issues na suffer din measure. The program majority, dapat sa challenge as yung validity na in respect with the parang iti minority iti ginagbalin nga decision iti majority settled tayo di giant. Parang kanya may LG, kuman nakakain di giant anyway, iti importante ay pasa di measure, na-program di measure, and it will benefit the majority ng tao kaya at least na kulante attention, makapagbabati opinion, at pulihanin mo ulit din. Please, okay tayo din yan. Ako pumasok.